Yes ashimwe nshuti bakunzi ba channel yacu ab'Imana bera, reka turirimbane uyu muririmbyi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kandi turamuririmbaho igice kimwe niba nawe agufashe mu izina rya Yesu. Mjefite umukizo ujya umvugira ku mana, n'ishuti idahana si nk'izo mu isi, iteka arankunda akamvugira ku mana, icyamuha akaba umukiza wanjye. Njye nenge Mana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire nawe, niko ngusabira. Njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire nawe, niko ngusabira. Nahawe ikibanza na data wo mu ijuru, mu rugo rwe rwera kubw'umwana we, iteka arankunda akanyengera mu byago, icyamuha akaba umukiza wanjye. Njye nenge Mana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire nawe, niko musabira. Njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire nawe, niko ngusabira. Imana ishimwe. Reka turirimbe undi muririmbyi. Murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho, dukwiye kubana amahoro. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwe kuzo muri urwo rukundo, ntamarira azaba mu ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwe kuzo muri urwo rukundo, ntamarira azaba mu ijuru. Utugerera ubuntu Mana ihoraho mu rugendo rwacu dufite, utwoherereza umukiza Kristo tubashe kumenya Mana. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwe kuzo muri urwo rukundo, ntamarira azaba mu ijuru. Nawe ukomeze mwibutsa ko ukomeza gukanda subscribe unyuze muri YouTube yawe, ubundi warangiza ukandikamo ijambo ab'Imana bera, warangiza ugakanda subscribe, kandi mwibutsa ngo n'izi ndirimbo mu by'ukuri zijye zigufasha ujye uzumva mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka dukomeze tukuririmbire ugubwe neza kandi unezerwe, kandi duhimbaza n'Imana yacu ituyahirengeye, yo yaduhaye umwuka duhumeka, yo yaduhaye buno buzima turimo, yo yaduhaye kuba tukiri bazima izi saha abandi barapfuye. Hagari kubw'imbaraga zawe, si kubw'amaboko yanjye, si kubw'ubutware bwacu, ahubwo ni ukubera Imana isumba byose. Mu by'ukuri mu byo ukora byose, aho ugenda unyura, ujye wibuka gushima Imana, ujye wibuka gushima Imana ko yaguhaye ubuzima, ikakurindira ubuzima bugiye butandukanye. Kandi nkwibutsa neza yuko Imana yacu isumba byose ni umwami, kandi izahora yitwa Imana. Nkwibutsa neza yuko rero ushobora no kumva yuko ubaye ufite icyo ushaka kuvuga cyangwa se ushaka gushima Imana, nkwibutsa yuko jyewe nguha karibu kuri iyi channel ab'Imana bera, ukaza ukatubwira ubuhamya, ukaza ukaduha ijambo ry'Imana, se ukaza ukatubwira aho Imana yagukuye ndetse naho igejeje, ugashima Imana mu ndirimbo cyangwa mu mashimwe cyangwa mu ijambo ry'Imana. Nkwibutsa rero ngo ntuzaniganwe ijambo kandi ntuzaheranwe na
agahinda Uwiteka yarabikemuye. Icyo dushinzwe n'icyo ngicyo nuko uza ukatumenyesha kandi ukatumenyesha amakuru, ukavuga uti jyewe ndashaka se kuvuga Imana yanjye aho yankuye, ndashaka kumenyesha abantu yaho Imana yamvanye ndetse naho ingejeje. Ni ukuri ntuzitinye, ntuzipinge, ni karibu nikaze, urararitswe kuri cano Abimana Bera. Ushobora kuduhamagara kuri 0782 32 4 200, 0782 32 400 n'amafaranga n'amanimero 200. Imana ishimwe. Rero ubwo nari mvuze amafaranga kuko nyakunda, nibaza ko namwe nta muntu udakunda amafaranga. Imana twese iduha amafaranga mu izina rya Yesu. Reka dukomeze tuyihimbaza mu ndirimbo zacu kandi zituje, kandi niba nawe ukunda kuririmba, Imana ikunezeze kandi ijwi ry'Imana rikugereho aho uri hose. Imana ibahe imigisha. Asara vista, asara vista. Imana yacu irahambaye mw'ijuru no mw'isi, mu bwenge, mu mbaraga, mu rukundo, Imana irahambaye. Imana yacu irahambaye mw'ijuru no mw'isi, mu bwenge, mu mbaraga, mu rukundo, Imana irahambaye. Imana irahambaye, Imana irahambaye, Yesu arahambaye. Imana yacu irahambaye mw'ijuru no mw'isi, mu bwenge, mu mbaraga, mu rukundo, Yesu arahambaye. Imana we, Imana yawe irahambaye mw'ijuru no mw'isi, mu bwenge, mu mbaraga, mu rukundo, Yesu arahambaye. Yesu arahambaye, Yesu arahambaye, muvuga arahambaye, muvuga arahambaye. Imana irahambaye, Imana irahambaye, Imana irahambaye, Imana irahambaye mw'ijuru no mw'isi, mu bwenge, mu mbaraga, mu rukundo, Imana irahambaye. Imana yacu irahambaye mw'ijuru no mw'isi, mu bwenge, mu mbaraga, mu rukundo, Yesu arahambaye. Imana we, Imana yawe irahambaye kuko yakurinze ababisha, mu mbaraga n'urukundo, Imana irahambaye. Imana yacu irahambaye mw'ijuru no mw'isi, mu bwenge, mu mbaraga, mu rukundo, Yesu arahambaye. Uko umwana yigwandika ku mugongo wa nyina, niko nanjye nigwanditse mu bikari by'Umukiza. Ntabwo bawe, ntabwo bafite, Imana ijya imakeya iz'abantu banyimye, Imana yanjye ntizazinyima. Ntabwo bawe, ntabwo bafite, Imana ijya imakeya iz'abantu banyimye, Imana yanjye ntizazinyima. Iyo urugamba rukomeye, Mana we warahabaye ndabibona, urantabara sinakorwa n'isoni, Imana yanjye ndacyayemera. Ntabwo bawe, ntabwo bafite, Imana ijya imakeya iz'abantu banyimye, Imana yanjye ntizazinyima. Imana ishimwe. Amahoro y'Imana abane namwe. Murakoze cyane.